whaafeloa i whaatalo whātu i le mai mo mai o le tātou poleanga ia e te nani fui o le tātou watunu ma lor soifua manuia ma le rangi mama wa tuana i atu le sa tātou patpatia whaatasi i le alofa mleanga le leo le tua lewa tātou iai le amatanga o whiau ngā luenga i le nei fo i mai aso whaafeloa i whaapitoli tātou to maa ki pakapo mo sese vito leo tui e whaapea fo le vasema o staulanga ki a kono whaletua ia le maawe ese o le tātou tunu o lo mai mo mai i le nei por kalame tāua o whaingoina o le KAPITE a le EKALESIA so i fōmanuia ma le rangi mama whaafeiloi i fo i le Afioga Patele Ioane Ono ia sa tātou wala wala i le nā fo i vai asu utonai i ono nisi o whiau tāua lava sa awa i ato i uia ia lewa tō tanga mai le umatu e whaatasi ma le Afioga Patele ia wale tātou por kalame lava nei so i fōmanuia Patele ia hello ia so i fōmanuia ma le rangi mama le Patele Mulitalo ia se whaafeiloi fo i pai o le tātou atunu ma se fo le tātou puanga nau umana e o fola fala le tai au fa pa ia tu e le tātou atunu ma le tātou puanga ia malo so i fo malo langi ma ia e ka kede i amukalia le kapukalame o le Patele kuia se ka kado i le aku e whaamungia le por kalame le pede on whaangasolo ai mo mem tatsa ai sua fatama le alo le ngang pa ia amene whaftai le tua mo lau fua iola ia i mato le ni aso whaftai tele lava le mato ngo fio le sulu mai o ave le la pa i mai o mato tino pena fo on sulu ni ai le lau ele o lau la au manu felele manu fitolofi ia o lau tausi ale ma lau pa ia tu iai lu au wha malolo ma lau au wha tupu ia i mea o si o manga mea na e whaia wha ma nea wanoa mātou toi wha tasi ai wha au le mātou wha soa lau ngā renga lofa ia i mātou e ala si o manga ia mātou talo so soan mai lo nganga pa ia i loto i mātou e maise i lato lo o sawaina le sisio manga ma le ola wha nā tula o mea ia mātou te wha moi moi e lo mātou so i fua wha le asu sui o mātou o langa sui o mātou mawhawhau o mātou tangata sui o mātou a mio ina ia mātou pui pui sisio manga o le pui pui fo i lea i mātou ia i mātou e maise le ola ma le soifua maloloina whamanuia i mātou taita i whanamalo e maisi o mātou li parimia o lo si ngase ia ma o le tala lele ua whamanuia ona totonga ma ona tong fitinga whafoma e steme o mo whailoa ia whailoa i leanga lei ia ngā lofa o le atua whamanuia o mātou tai whaale lotu e kalesia ese tutono Samoa mātou mō pele nganga o le whi o ia ngāri lue whaatasi wāsa lumana i manuia ia nofo whialofani Samoa ma lona lumana tupulanga whai mai o la mātou tutalo ma leo lenga le nei ono Yesu Keriso lo mātou walii amene suafatama le alo ma le nganga pa ia amene tai reu Afioga wale talo e amtadia ta po kalame pakele ki mua ia e saunga ia o kawai e le kele o palolo nisi fa no palolo ai o ka ia e ka le ia fo le palolo ma ka mta pule ka ni ia ma ka si va en ol si manga le fu mai ia mangol san io e ka fa ko ma ka kia e miske io o le alofa o le atua le tangata e wa makaria le ia e se a holonga winga e pe o mangingi o mamawi e ka ke vai ia so uma al palo kasi al causa ai sau mo ka ko fiu ia a ka konvo le sia a fianga le mere o mo ia o le ko kusa mi ia o swinga ta
Le anga amu makaria so nga sankis. Ole amu e whanga o mai paro. E sa wai kamari. Iyo, e whanga o mai paro. Ai ale langi amu. Yo la mea whanga o mai. O le se mea. O le se mea. O le silanga me kau fu an kau ko ki yo vai tak te mana nga o ko kelel paro. Kon ka ko kausi lei nga te fale. So ye ko o ko e papa me nga o dynamite ma me nga. Ya whanga ia mo me nga o vai la o onga. Awang king. Vai la o onga ese whanga ka kope mai inga ia ai ke le o le afia. O le o foi fale anga amu. Ia. Wa ese pe ka kalungo ko iska poklan. Sa ile me le whanguka. Maka le lei. Ale anga. Sa me ole whanguka wanga le ku'i ia amu. Ku'i ia. E o ma. E tuk ia amu. Ia ngau mai lo le whafo wa ngai mea. Lai mo mo ia. I vai amu ngai amu. Ia ale anga ronga. Ia o ma le pera amu. O le ilo ngai me ola po whela o ia. Ia se senga le amu. Male la au lai lunga le. O le amu pe o la au ngar san. Ia mai si mau mea lai. E se fo la langi o la lole. Mea ka ke mau fai fo ngā renga le atua. E se le lo fo le kua kako. Ia renga o kako. Ia o fiki ko pe sa pasui me. Wa ke le me. I wai le sa ka fa longo le ka usangi e ngā ka fiki. O fiki ele o kahangi mea. Fe mo le oka. At least le ke lo ya ui se ngadiu. Awa kui awa ngare ma aku ma pake la pa e ke meo mak se ngadiu. Ala kua uji. Ala kua ingai lo makuang. Pengo o pang. Ia wale atuku. Awa mai mea swai. Mafia. Ngale sa saya pa ua ayo. Ai fe e ia lo. Lo makuang fiki. Ape mo ka kaleanga e ngaka i kangaka. Ele o kala. Yo wala i porolo vai Ya vai la de kelo me o. Ai ka mai fo. La le ia amo fiki. Não fiquei que ele mamau ia cá como se lá bom cupu islands. Fiki. Ya vai lá islands o mais que o caparo. Vai aí ele olha ali não vinha ele não reef. Não reef lá ele. Leva fa aqui no é meu meio le am. Ya amo vor kale ku kuila. Kuila oh. Que de fo. Ya le ku kuila fo. Ya foi lá ku kula fo. Makare e mai malo que kula fo ngo ngale fa sa na so fa poluti le si so manga me se sa. Ya me veo como pe. Si hapu pura pasa que ko ngai ka kap palolo fiki. Ka kapalolo fiki ko sabe. Ka lo lai kule ka ya fe. Ko mau am si ko lo pasa se. Ya ngata ide palolo sa ya kako ya. Ya. Mai por ka no ngangko. Mai ano fa ngau. Da piliki desa. Ole malo kako. La wa kikilo La kikilo ko. Ko nga pe ko misi. Oh, le misi. Oh, ya. Ya disi pesa skama ki go le umi. Oh, le me ki umi no. Se pouco skama ki kana kan me malo pa ro ana nga kikilo. Ya la yo so ko la ka ko kamanga ba. Ya yo so mo se diga. Ko pawanga nga ka ko kamanga ai ko ngi ki. Esa boa pe kam e pa ut po. Pila ko ngi va basketball la ko. Kama ko to wa. Ya ma to le si ku ya. Misi na. To la wo. Yo. E foi me ka orse. Ai ka mo ki so. Yo wa o gisinga me sa ka kupu. I ka ko si manga. Ngala. No poma. Ngi lava yaso. Yo. A me umala. E kaura foi aí ka e kaura uma me ka ko ta pule wa me si manga ya ne ka ko pa ka ya la ko ke la pololo e ku fa ya no fa ka ya an vai ngale api si la ko era Afioga Patele vai ngale ko ka wa ma le ka
Nga singa me kasi la kiki ai ko. Io e me le sa i kako koe suso a koe e langa ua. Lua ngai i aso ia nga misel kako po kran veo i o ngai koko ngia fo whaare a inga ia. E whalau mai ia. Kako mai suso le pau man pau. Ia le wainga la rea kako koe fo mai rola kako ono tau. Stewardship or communion or family model. Kusol ko inga model le. Por ko inga anga le. E kakau ang kako follow ai. O lea. Stewardship. Nong inga tatu tangata tausi mea. Por communion. Communion. Nong inga unity. Community. Kako inga lua wakas. O kako community. Kako tangata ma mea ola lan. Mansisio ma. Community nga kako. Ele SEI. E ka whakonu arma. Iyo. Ya. Por family model. Ya mea kasi. O le ainga. Tio kako le ainga. Ainga mai. Ainga. Mama mea. O sisio ma. Mo e kako le model le. Por idea le. E ka kere wha le anga. Po mea sisio ma. Ka ke kausi fo mea ola. Nanga te kako. Usom ko whawhingi. O vaenga o se ainga. O se ainga. E le wapena o le kai whaunga ka le tongi le ala. E la konka kako ainga. Pusi o a uma mea. E mafua e a nga whaini mea nga. Onga le a fole. O le... Whika ngata re ko. O le... Io e, o le i mako dei. Po le image of God. Nonga winga. Onga o tato. Whai e fole. Inga man whatusa le tu. We are images of God. A whaila e onga le atua le anga whai mea uma. Ea. O ika e le akua. Le ai. Ea lofa le akua e anga mea whai. Io e. A whaila o kako image o le akua. O le me whena kako whai ali te... Ka whōringo man whakusa le ko. O kako o kua pe aku ni. I a o whakusa. Ia kako e kui pui. Whai whaile le mea o sisio manga. I o e kako e masangi me. O nga le culture. Se me le culture. Culture kako. Ia kako. Ia kau ai angai mai le. Whangai ma. Whai ia nga whakakainga. Kau ai ngai mai. Tongia ku ngā mai. E mai ia, ai wha lea, koe ngiwi ngā wele ma meo. E aiwi. E laua fui meo na i e pe awe iwi. Ai fie wha pangungu ngai le meo no. Kalo whai ngai meo na, e aiwi. A ka kuho e culture e pe lau sainga. E ai sa oan mai. E lako festival nga ka ole ainga o mai de. Wakua fo whafonga mai a lea tunu, tato kuiang. Kua ai ala ko e lako festival mai. Pe me Amerika, Thanksgiving Day. O leane mangwe a. O pipi. Turkey. Ia a o sainga la. Ia ai sa oan mai. E lisi o sainga se. E vole lako the year of the rabbit. Lapik. Ia nga the year of the dragon, the year of the rabbit. Ia malako ai ngā mai le langa. E hoi mako le munga. Kai ai mea ngi sau i asu. Ia e whai kongoa lai le aso momo o yangwari. O le aso sa o le aso. Kausangfo. Le kausangfo. Ia anu ngaso lola le Boxing Day. Ia kula e ka mangala ko e ka ole ai moa, ole aso ai moa. Ia ke ia ngai moa ni fefele le solo ka pu el ka ia po ia nga por kase fulu lo ka ma me le fe ai nga mo. To ia nga ai nga mo. O fengi mo ai moa ma jusu. Ai e o nga ngai ai nga mo. Me ngar makungu tu ya na kufale mo ave me masosoang kaposa pai fiau ya ingulu mako ya la ngamo ngalon ya kako ko fo imana image of God o kako ya kako o fo yo o fo linga mat fatu sole tu me kenese kuso kenese. Therefore we are caretakers of the earth, our common home. No, we go kako we pui ka simia kako care for the earth. I say, the earth is our common home.
o ka ko ai ngi vai ka o kere ka ngamanga o ka kai fai fa le ko fa le ma nit ma pui fa mama e la ku ko o ku smanga le fa ya me e ya ngai si ai nga maki wa le me ngo foi ya si nga lu ko e caritas po intermediaries or mediators between God and nature o ka ko tangata le fa singo ye o ka ko le e ku le ba wa o le tua ma me na tu brothers and sisters with the earth canticle of the creatures there Saint Francis of Assisi fa me ko inga mai ia o mangu mange mang fele mang o usomo to va fin se va ngana e mangai connected with nature, not separated. Ka ko e awangi hi ko nga IKEA wo le ka ko me o ma ko wa ia o ngakula ne mer ngaku e mo le ka ko nga IKEA no ngo winga ese like ese le kula o la no mera fai o lo abusing no mera fai longa ese wa ka au so fai mang fele ka pe aku ia me a fe ke lo ka ko connect me ke le fo le ava mo yo so malo lo so malo finanga lo ke pui pa pele e kausi fale le relational, not dualistic, not dialectic ronga winga ka ko relational we are relational beings kasi anga le ka kasi ka ko le so tai dato ele ese la ese i ele ese meola ese ka ko ele ese le monga le ese ka ko me uma so ka inga ka ko me uma ya le me ele ya ko o ngol ka ko so fu ma ya ele ska ko po me mo me ka ko me pe le ele ya ale mangu pe le ya mangu fa ma ka ko po na i el sami ya a ko ya fa ese me nga ya ora ko ke o fu la mai ya le ai e ka ko ke pui ya yo me ar kala mo le se ku fa mo se ku fa mo pa fa ele pe nga ora nga o nim fai mutual, not hierarchical. Io non mi e ya e gli fai un gara pe o si fia o fa skip e se fa skip fo ngale wa fa skip ro o ka piccolo tangata ya ka ko ma o si me o mai me o la me ya me ngai pe ke pulia ngai so ma fai ro le na fo la ya o pulia therefore we embrace unity in diversity. No ngawinga. Tasi ile felang lanwa. Kasi felang lanwa. Bifang fatkakala kaluay. Imagine nga ka ko wa lalolangi ya lengi mangulay mangisi me nga ka ko mala au mamangalay. Makay mangay. Pwede mangay. Ya ayo ngawangi ya. Ali ayo ngay mangulay ngay mang fitolofi mo. Ngisi mangu ese. Mangu wefa. O nga ka ko lo mang ayo lo langi la nga e fo la le e mangu mangi mo yo ai ngai insek ke le la ko sao i so i porta mal ele sia me o le deo mangu le deo ese yo e ke fa longo el kaya ese música bo ese música yo e ke e pera observato ko sino fa mai ko ki ale ka mai mangu a fa ku la le leo te pinginga mengo le mangunga ko nga leo se pe fa fe nga ko ele ko nge ka mai mang nge ko nga leo ele es ka nga kampe nga fa leo nge leo i ya e si ka fa o i sales ne se o nga makangora ko fe misa ka nga wa ri fa lan so ya ele fa wo ma ya o beauty le ngosi mai ya al majali siko ingala uluku ya ayama sange e amakalo misa vo fi au ngai la ko ye ma la ko le me posesio e mo ko me kamisa la ko ye mer ki aku ya alu lo pakere ai mu me o ka papa ya la usul pese ho ngale pese amak ala ko malo
La hui pese ia. Longa si ufufonga mai pa popo le. Leo ro foi pese ma. A foi anga a foi pese. Ai foi sale si que o chor. Wa le ma se leo se so ko mo leo piutia. Wa I e no le leo piutia. Ya leo me ora ka. Yang sa ko ko alo kai ko la femisa. Que me au so pese pese. O sua ele também mamãe me o mais pese eu sou ai pa ola longo ia le longo le caia ia foi lá ia angel esse mais lo fa longo e meu lá va pe kan eu esse o meu não imagine rengi mai rengi me rengi me va pe foi looks down looks ya o sad news la o que foi mengi si me ngolo ko ni o le si me wa no fa o nga bo tangata se va ese ale e ma tango fio nga nga si ese a ho maka nga wa me o ka yo la que le maka mo fio le tu si so manga ya mo me ola me uma pe yo kala mai le vaenga le le so kanga ka ma sisi o ma ia le mo le anga ngai le papa o pomo ka ole fai wow o se fa kai nga silon ka ole e ke manga wenga ole e me o sisi o manga ole e le pua inga mai la aya ya ale manga wenga ka afanya ke ingo le nga kula awala ke manga wenga por ale me la mo ya we me ka mo e u ka o ke lo ka o fa la ko fa le u ka e lunga le ma ngai ole e ngai ole ya i oi malolo le ya mau ka ko me e oi me ai manga e pe nga fio i ka sia me na tula ole ya se kasi mel ka wo ka ko si so manga ale me nga o ka fio ki ma o ma ko io se vai in kia me io in kia e ro ka fa fio io fa pe no ai ke wa ku pi po o ma e se po o na e se po ole polus me la nga e ka we ke le unity in diversity yo ese uma ka ko ma me o mo langi aya kasi kako interconnectedness, familial and relationship, a truth affirmed by science and religion. Ya, menara interconnectedness so kako so ka inga o tato ma me uma kako le ainga o kako so tanga fa le ainga familial relationship. Ya, le moni le ya le mo mga affirm le science and religion. E nga ka EKALESIA foi ele fa mam laman mel kung kinga ro ko foi science me va science na sa le ia na o foi la ko test mai loi ale ele ora ka ese o me la nga ka wa kelele so tango ka ko ya ka ko mai ia fa mai Pope Francis speaks of creation spirituality longa winga le fa ko inga I o ngot ka wo me o manga ka ngoi therefore ole creation position manga pole fofuanga e yo longa pe fo e longa nganga e nganga e ka wo yo me le mo meu indigenous people pe la ka ko Samoa pe o to le Pacifica ko mo Afrika ako wasia ila ko spirituality creation ke man ko mo meu inkia le o Amerika e o lunga e si wa ko ngali ai ka ula ko le place nga o le holy place o le holy space ya la ko e o foi la ko lo kunga me monga la ka ye ku ke pi fa le fo le ko spia o fo inga la a veces si po sea cari po sea sen nga do po io fa pe foi me fa sunga
pe se fa pa yang Whamawhia, e kam ki fa mo ya ya ai ki le kia nga mu ngai o I me ho nga ngai e clash ya o pa e ngo ngai fa o ma ro le o jo Amerika ya ku kuri koi mo mau ai ku I kua ia ngai kia nanga a kausua ku me fa development po awala infrastructure ya kafe inkia me kia oh no this is our holy land holy ground ai sia nanga monato ele spirituality ele ngangore ele foi ka wale upulo le mana ya ku nge pasifika upu mana very important word what mana or the power or the spirit Ia ki whanongo ia ko ia Maoli, Aborigines, ia o kako Samoa, I hule mana o puku siasa ka kuanga so opat ia o vo I fiki. Nga whangeru awa fiki ang mai. Mana dina ta e whengore me. E whengore awa. Kaila wing. Ia nga, api sawilan upunga mana. Ia, mai se ako mo o polinsia. E fola ia Hawaii. Mako hoi Hawaii. E hoi nga ke nga I malmalo. Lungan me nga it's a holy ground for la koe foi la ko kakalo le tu. Le au indigenous people Maori. Hawaii. Hawaii ka unga fa. Ia, ko hoi malo mga fai me dish hoi le. E foi ngor mo se o ngara ke. E la ko tisian malo e fanga lunga kilo me o le keke e fi kai la ka ke leva ko finga ia e hola ngai pipelines ngai o I California ia mo ora ni pipelines e lua ko I fe e lua mo kamila lo mo so ki liva mo so I le city ia go ia inkia kafi me mako sacred land sacred ya mako ya usa le ngangala nga o tangata ia aboriginals o me o indigenous people foi kako ya e fai que pa ia e se me fo us pa ia amaya Mose te talo se vai e pa ia le mene ala mene le ngau ko yo vai e pa ia kala yesu so vai mos ya le fa le mo ka kwanga no fai mo me la uma po maliu po fa po mai ia mo fa kulo fa kulo pa ia le kupua male ya kupua kausi ia fai fa pengo le ngu ia e ma foi so le ke fa kuloi I pa ia ma mago le le ka ka le yang nganga yo nganga e sen ma ngai ka ko kacha ele si hu e ronga de a fai fa ko fu ese le kai ia ka wara ia le kai fa mo ka le sung kingo nganga e avel ko sa o fa mo foi singo fa penga yo pa lo sa ngai mai ya fa foi mo meu o ingaki fa ia le ingaki ave po ve ave e boe e le o le nganga e ma ro ye ya ko ka ko ava ma wala wi po mai ia le avale ale tu e ke lo le fa foi ia le tu le mendei so le nganga le creation ole so kanga ka ko ma le nganga ole si sio manga so that's why Pope Francis he speaks and emphasizes a creation spirituality no minga ye spirituality ole creation o la au e wala au le sai unisi one tree hill ya se ve vesi le ma ka woi ma ole la aunga it's like a spirit ya la ko pisa la komanda le ya mai foi pa mga kipila
O ingai ka mai ka ko mea spirituality all creation. Mea e ka kwangua ingai. Kwangua e kwangua sa. Mai sa so nga. E le ngaro e ke o me ke o me ka po ka me le ngaro ke me mako o mako o i tren tono pa. Ia e ke mako le mako kau o le mo me le afo le mo me kofe. Mako kofe o le sina. I ngo i fongor ma lo le nga u kai fo le mlewa ni. Okay. Sa pulia nga ka le ko pa i. E fo le ko pa. Ia le anko le sistanga escapo sanga sa pulia o letisia pe letisia. Ia ka le ave ma ko e fa ka ko fenga. Ai e mo me ko pe ko ma ko pili i la. Ma ko ka won king. Ma ko la ma ko ala on so from tu nga sa. Ma ko ora. Ia fa me ia ia ko ma lo nga e nga la mo ma ko lo linga riskek. Sa mo ma ko yu kai o. Ma ia wa ai pa ora so nga pisa fangua. Ora so nga pisa I fangua. Io e awangi ko ayangi popo pe ayangi o. Awangi pe asu se ko mingi niu. Alo kuanga nga. Usanga fangua. Ia. Ma ko lai ki ro ngale. Ia lai ki ko na valle a kemi. Ia lo wa ai yo. Ko mai niu. Ale la es que kinga ma ko senga ngi ke ho lo mo. Ia ma ko maru no mai lo. Kasfu ma ko maru no mai lo. Se ingul ki mai fa ma pa nga wa. Ui, ma ai kingi ki ya. Ka yo ko. Ole fa pere mo lo e. Ai alu lo la la. Ese mo la lo koko. Ya, la klangi ki la nga ka o ko ya ba pe. O ngi ki la, ya o ngi ke o le e fa no of mumu. Fa ka mo lo nga se. Ya o ska ya ke en ki la. Tole, ala ai no ko la. Ko mo ke mo ko. Mo ia. Ko ai o ma o so i. Ni me ngai ngalo e ke. Wa ke me ko ke ki le la ko. Kuat ma lu la ko. Pa u lo la me ki. Pa we ni mo la. Ya pa u lo la. I fe punga ku lo ma lo nga ola ia. Ia ma ko iske ki nga la ko ki nga. I si ho ma ko nga sai la ko ma ko ki nga. Tole. Fa ku la ma ko lo ma ko. Nga pa ia ko al gingi ko mo. Felle ia ma saliu. Vinga to mama. Pero no vinga sa tanga pe foi un po. Oke ia ile oso ko se el lo saliu. Pape o kulo mo koming lo saliu. Nga wa ko ka pe nga lo ko. Ia le vinga la o le fanta. Ia. Ma iki. Kau kala mai. No. Kau kala mai. Mai. Me fa ko awang I kaunse se popo awang I kolia se ngiu. Awang I aia se o masa. Awal pis. O nga yonge o singile ngore se ka ju mo ko. O nga yonge mo singin peke. O ko la ka o mai ngo. Ko ko no ko yo. Ya chua awang I yoso mo ye ku ko ya kai. Ya le winga le mea. O ka fa tanga le fa spirituality ya. Mo I fo le nganga. Ya e fo le nganga le nganga ye fe. E fe wa ya ka ko mo le nganga le nganga. Ya o leuska. Leuska ye. O mga mai le woni. Wa mai kapur fa wa. Ya. Ya e wa fa ya. Ya. Ya ko ke O mai ai nga man makko ko nga. Mai lo. Pa mai lo makko ke lo. Ko si kinge ela ora ko ba ka ska. Ya foi si mama wala alu ka wala ke dia alu ka. Ya ba mai. Ko nga ku pa. O mai si kinge. Ui. Pe si ye ku. Ka ke ka go fu pe ui pe ka mo mai lo ko. Esse Maria experience ya. Ya pe o fa mo kala ngi ka. Ole winga mo me ole. Le kalau mai ele nganga o spirituality o creation. E fongue sai tapu. Nga kasi nga upo ya kako tapu. O tapu ya kako. Ya pe upo ya makayungu. Wakapu o nga koe.
O koe ka ere se sil makaiwa da sa. O kula fongo lo nga sa. Ya, tabu isi atu. So ka wo yo nga be. Ai ya pe fo mo le fa lima. Yo Ya ka singa ngo. Foi la ko mana. Awa ke pisa, awa ke so le vale ko mo ngo nga. Kapua fanua. Ya, ya sa mo ko. Ya, tapua fanua. Awa. Ma foi ça. On mai Pope Francis. Ele spirituality o si o manga. Ma fanua. Ma tapu. Me foi lá nga ali kusida ko. E nga vai nga fa ko nga e kusi mai ile ka o indigenous culture. Indigenous culture le ka ko. Ni e ka ko. God is all powerful and creator of all, not the human being. Fam, olha, com a manguinha, ele com vamos calar, olha, olha tua, olha, mana si, olha tua lá aí, olha, fofoanga me uma, ele o caco tangata, ya, o manguinha não me, não, ia foi lá com o foi o punga a kamapai, a color, eso, ele nas ka come, ele calo aí, ele calo, ele foi me ka coi. Olha, tu é maonga me uma. That everything is interconnected between God, human being, the earth. Yeah, kako kafkot, that all species, human, non-human, inanimate, have intrinsic value in God's eyes. Ya, kung nga species is human species ka, non-human, ngay mangu, non-human species. Inanimate species, kung nga species, mo o laau, o maa, o maunga. Iling me weke kwe ola pe ole ola me ola, tato. Iling me weke nga yui pe malapa. Ai kaua, for la ko value, intrinsic value in God's eyes. Creation is of the order of love. Soil, water, mountain, everything is, as it were, a caress of God. Yan ang never may. Afay na rin upulia, never may. Or creation ako, or the order of love. Nga fayele tuwa, o nga uliano. There is order, there is harmony. Liang order man harmony liya, love. Uliano fa. Melang ay kawin ka kuwan, alofa ay may uma. Alofa ay ele, soyo, alofa ay vai, maunga, everything. Mang fedede, mang kipikolof, meo. Awa ngi me uma la he me caress of God no binga e kangia ma ye tua ele que fele kwa me uma fele kwa le que foi ele tua sa ele se me nga que eu so mai ele o lo ele tua ele monga ma loi ma silfia ele tua. Creation is all of love. Yeah, okay. God has written a precious book, which letters out the multitude of created things present in the universe. Yeah, yang kakang walu kadwai. Oleh creation me malawali sisyo manga male fofuanga. Oleh tusi. Ele não pe por cozinhar. Ele não pe por cozinhar. Yeah, Allah. So aku lau pe kusi okan ma ngayo lau. So aku lespe lau page kusi ok ma ngayo kangaka. Na ko nganu mangana se lesi lau pe kusi ale ok se ma kangofio ing seki ma mang fedele. So this is the precious book kan mo ko. All created things present in the world. Ngomia uma. Esse me de kapite o Kakelo. Yasi ang fe pala hoye. Kakele ka ko ba ise longa ko isopu la. Elia ko. Ke elia ko la ngalu ya si me. Su ke va ko su. Ele fe taile fu le. La ngalu nga. Fa su ele ngai. La ku ka ka fa la nga sanga mabanga pa ko ka ko la u pa ma ya le fa su ele. Fica aí. Hanga lue me ali tu ela vo nga. Nga angu fi. Le fa mai si era ma lo le sfico. Ele. O ile go. Yeah, well, sa aka ko ho ku. Nga ali.
e longa fiku aso le nga malolo ele ia o le aikia o ka kau fa malolo tanto e vola le kausanga ngi o le ako le upeli o le na lai fa mai fo ka mapa ia wa o kala le upeli le Pope Francis ai mali o le skoi e va mai ia ka fo nga malolo me e mai se lawa ngai mangu ia ma ka ko uma Ia fa ngaluer na ka. Fa nga ka ko maso nga abuse ka ko. Yo kana mo ku me ngai me so fangu ma ngai. E fa nga maro. Ele va pe ar ka mi le nga I no wer ku pe. Yo. Wa ko le vai be o ka fe. Ya ola. Ya fe mai tu se le bitiko. Ya ole aso le upeli. Ka ka nga fa malo loi. Oi. Marorela wa ona tane la wa ona fili ia malau la bere le donkey lo asing fa marorela la asing la wa ben e ona ben alue ala asing ia so ma ka ka wa ka mo me ona smalo ka ko uma ale nga ka wa fa marorolo ele ole nga nga le pedi fa marorolo ele ia se e singa malo se ko mo se ele fo se maro si fo wa le aikia nga i teia a fai o lau ia o lo fongo ia o ka poko yu kaia e vai lua mai fai la ika mo manga si afa le ia ko e pepe fa wa pe ai o uma ia fi ko I wole o ia fa wa fo la ia o mai la langan mai mong fo mai ho le kupu ia awange misile me ai ia le filosofia le Israel ia le fo ka ko fanga nga bo e nga po Francis ia mai lang pe au ele o ka minga saiva ki vonga de fast fu ko sanga len ka mi mi do Israel e fi pa sa pe ko I fa de I fa I la fa ko nga me nga se me pe nga bo sa o lai ia pe ole kia nga wa pe maka ole ale pa pungo le pe ile ka ke ole malanga sa ole fa mai moi le ka ke lu le ala sa la ia Mulitalo o ka ko le mingo ia ka ko fo nga le ale nga ngo fo ma ai moi ma but o le ka ke lu le anga o ka ko ko unga o le langi le fa moi moi la le malanga sa le fa ia ka ko malanga sa le fa moi moi le langi ia le fa ia ka ko sa ringa ka ko malolo ia e wa le ka ko ale o ka ku soi fuanga ai la langi nei si kau yo le pa ma yang fa e mo mai ile no o Israel na ko maranga ese mai yang sala o ma polonga yo e ko pito ya se soi fa su ko sanga ya se yo no o ile no o fulanga sko ingo mo se yo yo mo se Peva peli ma mosi apa di foda do inga fai ka nga iyo ya ko le yo kamale o ulo ma kamale o alonga ka siki lunga mo mos ya ola alu lunga mo mos ma lo isala lu ka di fo da wa ya ko kasi ya kini mo ko inga ya ko lu ko ma lo isala ya afura o Amerika ya wa Kau ia fo fai tau nga. Le na fa mai Canadian bishops mai nature is a constant source of wonder and awe and a continuing revelation of the divine. Ya wa. Le kau nature mo Canadian bishops. Mai bishops kanga kalako. O sisio male fofo. O le constant longo winka kai mi uma. Ko me fai lo mai tatou mata ngo fio le tu le winga ese le tu wonder and awe le nga a continuing revelation of the divine ngo minga o le sisio ma o le awala fo le fa lo ma fa ali mai pele lo fo le tu ele tangata ya sawa na ka iko nga ke ka la unga iko ya ka nga ka vai ka ko yo amoi a le kuwa fai ko mawanga ka kuwa le la esquemo le sela o inga foi kampangia ile ia mo ka kola o le tu
Dia. Iskap kapangi eo ye. Isi akon na. Ya, ale kuha dia kau si mai tato. Seu ai lai ye. Ya, tutung mo la au. Ko la au. Ka ko ai ai. Ya, fa wa wa pele kau si mai le tu. Fa ilo mai pele tu. O le tu alofa. O le tama ya tato. Ya. Ko mai Japanese bishops fa mai au sapangi. Bishops ya Japan. To sense each creature singing the hymn of its existence is to live joyfully in God's love and hope. Ma ngayo upo bishop sa sapangi makaliwa sapangi o le atonu nge it's a spiritual la ko lang ese ngawo o ka sapangi le meron natula. Ile fa mai la ko fa punga mai ka ko fa nong i mangu fele la pe pese mai ya ever mai singing the hymn of its existence is to live joyfully in God's love kusa ma fo pe pese mangu ya o la fia yo la ko wola mai le tua le lo fo le tua is kusa pe fo yo la yo fo e mangu ya la yo fo la ko la ko wanga kula la ko nga kula yo le ko fo ya na to sama nga ya ale ko kam se fang me ingai o ko ai ngai me ola Catechism of the Catholic Church ya por KAPITE EKALESIA KATOLIKO ya God wills the interdependence of creatures. Yes, interdependence. No winga fa mo si me ola mo le si me ola akako kayo ko kas e o tanga ye dem fanga ko kas ye me Aisa, ke va mo pu ai, ki kau sam ye. Ama mo ye la mo ngi. Ya, o ngai mangu nga, ole ka ke ale ngi me nga. Ole fa ka ko le ka ko. No, interdependence. No ye fa mo ka ko me fa mo me la to ye tato, fa mo la au ye ka ko fa mo ka ko la au. O i al sam me uma. E ka ko ke fa pe nga. Fisu e mo ya. Yo, fa mo ya. Yo, e fisu e ala ko fa ko le sami sa us kama ia ko kongi sami Ioane molis yaso se fa ku ke de ya alwe se me o ke unka an so ku la ki kai lolo the sun and the moon, the cedar and the little flower, the eagle and the sparrow, the spectacle of their countless diversities and inequalities tell us that no creature is self-sufficient. Why? Ngai mo me uma ma singa o le la au le ka o sida ya le ka mai funga la au ya le aiko ya le sparrow mango ese mango ese mai ya ese uma ai kasia le la ko au ma e ka mai fo le ka ko ngi ese ngi mo mango ese ma me o la ese ya ele ai se me o la kasi e kuko kasi ele is self-sufficient. O ya ka ko. Oy. Olis ka para orang olis ka. Yo. Ya ka para orang olis pe ang foi so. Oli ale ka ke e ele makabele ya se alor fa pe mai. Ni ma si e fa ko ya se alor ka kana ngol ya. Se longa ke ka opo nga I see you la ko la ko pu ve ko manga vai ko ui ko ve ui fio a ke ve la no pe o yel si no ko ke fa mo isi oi ole a manga fa ka ko wa ma si manga fo nga le ko para ngo desi ke mi ka wi sa mo ke mi ka sa mo tu langa le ya fo le no ainga ya ka ko ainga yo sia ai na wa ale so ainga ka fenga ai o kila o le furia ko o yo ka ku ka o ta to ainga yo o na fo ka ko fa singa manga so ye ka ke o foi me ka ko sia si ka ko ainga ni me palolo pa yo palolo fe uma ai o ya si ai
Wa ai o mea nga o palulu. Sa asi ai nga yaso. Ele fa kaua. Ya ngi mea sole. E aku yo le ka mai pai rola le masivo nga sole. E fia. E a fe no se la. Oka se. Oka. Ai pela se me venga ka wa le pepe ai ki kinga ai. Ngalo so le ya maka fa pe. Si me e ka fiki se palulu. So le al kau. Ya le ala nga. Solo ki a kongo. Mga sawa lo ya fe o le. Waku ia ska mai me va pe. Oh, i pise fong chao bo nga le. Fia na ka mai me la kom. Ia lima nga ai. Walu ya. Oi. Kau malo lang lima su. Wa pe lima su. Ya, mai la ma o. Mai. Asa mai. Oi lima se la. Ya, me nga me lima. Apa kai ka fa lima su. Tu ke lima se la. Mai oi ai la wala ku. Ai wala se la wala dis. Ai wala se la dis. Oka. Sorry. Ya manga si professor le oi fo yo. Wa ai. Ya venga fam kalmai. Wala oi fiki. Wa ai. Ya fa ya o mai oi fiki PTC. Ya fa me langa kala le ya fo le kangol palolo le. Le kalo ngi ke le me fiki. Mai o fiki. Ele fa ka o me ya. E kufa. Yo ka mai ngai o le kufa. Foi ai que foi que manga oi. Me ale ke le me. A kini fa nga mai me is ka sang. Mai o fu ngale kai pe ka ko kois. Ko ya lo ia le kalinga le. Ele fe mai nga fisi nga ya samo. Ma kem foi ka ko fo i ko me le. Pe ko alo fo mai le ya tato. Well, ringa aka ko fo ya pe ya me spirituality of creation of the environment. E kali mai foi me ya pe ka ke fa ye me ka un kwai. Ya pa ola si la mai fonga le ko le e lo fai desi. Nga la. Ngor soi fonga fa so ai. Ya me le si me le ko. Ya le. Nga lima se la wa. O fa ka. O fa ka o commercialize o pe se kupere o ka o ai ka o le. So ta o me. Ni vai ma ko feel. Yeah. The family creatures exist only in dependence on each other to complete each other in the service of each other. Pai mana le papu. O me o mana wang fai le tua. They exist. So if we are langi ni, ilea. Inga ola dependence this. Ye masis. Se resi se tu fa monga pe nga wa aka kuona na fa penga dependence in fa mo le si des. Yo na ku fa ifo ya. Ya e complete yo tanto tangata. E ka ko satisfy ya. Ya maka ko fa yo nga fa kingon ka ko o nga list tangata. E yo fo ya me ona menga. Ya. Wa manga ye vole de manga lo fa mai ta po kala be e fi pate. Yo Ina ia si le fia le kangaka. E le si ku fa mau. E fe so kai. Ai nga uma ia kangaka. Pe o e vo ka ko common home le lo langi de ka. Yo ka ko ai. Yo. Ka ko le basic nga. Le basic nga so fu nga tanga. Ole ai nga ka ko. Ele nga kangaka. Ma me ola ma si o manga la au ma vai ma le sami mai aka ko lor ta ko fale ka ko ainga mele ka ke pui fo ya e ngaru lo fa kasi fo ka ngaru pui la ru le si fa ni e fa inga des or si o manga le pe ka ngo mai ku yo mele manga o le ngo sa ngi mi sila ka ngo fo va nga ma ko fale o le manga yo mi sila fa la ko kula fo Mesa meio paua ole kui ang sila li pengi pau ke li vanga ya mana vanga kui ya le mono le maso me venga manga ye ke li me venga le o nge ye o le ku la i fi ka
ma foi la e kula fonga le fe kula fonga e mo pe nga me o kwa ka song fai ping me ni se ling me ka ko ai ma ro ala ka ye bo ya la Afioga Patele ko sai pa marka po kala me ni fia yo wa ka uar ma ngalo ka ko wa nga ye ku ye yo nga ye ku fa kasi ngaru ro fa kasi ya o se ai nga kasi ya ya o ngol ka ka mi la Afioga Patele o mori fa tai era ka fa mai ye se talo kalo ya so tama le alo le nga pa ia amene o le vi inga le tama o le alo ma le nga pa ia pe lo le vi inga sa le amtanga e pa pe foi ona po nei ma so fa lava amene Yesu e pa mangal mai mato sala la ve mato ma le fi feli tai tai nga o ma le langi e mai se nga o e pito po po ngatia e sua tama le alo le nga pa ia amen pa ta ia le tanga lengo soifo maroloina ia male panga le si foi imtanga lengo maro vai le well ta le company de well ia male utos tu sai foi mal to sosoni o faina a winato tato ko kalami a wale mai mo le tu mai fa fonga foi le tato tu il taua o le soifuanga e tau tato o na soifua to mo si fa ponga tato ko kalami il va ya so asau e mo le fa tai le Afioga Patele ia mo tangata o ia ne fiafi fa soifua ia